prema gore ga malo usmjeri. Ja ću skočiti kući. Ali ne, sad se ne ide od sunca baš tamo. Kuć ne možeš uhvatiti, trebalo bi biti trebalo bi slikat dvije slike, onda ih sad ti idem gore, jedan ti, ne znam, nebo ići gore neko. Daj tipa tu onak, ja ću skočiti kući, jer izgledat će jebeno, jer će izgledat full više. Kaj bi od zdola potiče. Evo ekipa došla. Kako ovo glumba slika?